Reka nongere mbasuze mbifuriza komeza kugira ibihe byiza nizera ko mumeze neza cyane abakunzi ba APR Football Club ndetse n'abakunzi ba Talk Sport Rwanda muri rusange. Mbifurije kugira impera zinza z'icyumweru, mbifuriza no kugira ibihe byiza rwose. Ndizera ko ibyo muri gukora byose birimo biragenda neza cyane. Nanjye ibyo ndi gukora birimo biragenda neza. Wari ubaye umunsi wa kabiri tutavugana tutaganira ku bijyanye n'imikino muri equipe ya APR Football Club, ariko buriya impamvu nuko nta update ziba zakageze, nta update ziba ziri hafi aho ngaho ngo byose tube tubiganiraho mu buryo umwe cyangwa se ubundi. Kano kanya tugiye kuganira ku makuru mashya ahari. Birumvikana ni amakuru ajyanye n'isoko ry'igura n'igurishwa. Epi iracyari gushaka nimero 9, ariko se nimero 9 urimo uravugwa bimeze gute? Ese indi kipe yo mu Rwanda yakandiyeho byagenze gute muri rusange? Ibyo ngibyo byose akari byo dutegereje kureba, ndetse tuze no kureba na karite ya Rutahizamu Stephen Amankona. Birumvikana the updates nyinshi kuri equipe ya APR Football Club, by'umwihariko iri gushaka cyangwa se iri ku isoko rya Rutahizamu ugomba kwishakira ibitego muri season 2025-2026. Kanda subscribe, kanda like, utanga n'ibitekerezo byawe muri commentaire kugira ngo duhurize hamwe turebe ibyifuzo ndetse n'ibitekerezo byanyu, ndetse unasharinga n'ikiganiro kugira ngo n'abandi bagende babona amakuru agezweho, by'umwihariko muri equipe ya APR Football Club ikomeje gushaka Rutahizamu ugomba kuba ayatakira. Ni mu gihe ejo bundi rwose ku itariki 4 ikipe iri ku muri rwose nibwo ikipe izamurika abakinnyi bayo bashya, gamurika jezi na logo nshya, ngira ngo twarayibonye. Byose turaje tube tubiganiraho 5 kwa 5. So APR Football Club ikomeje isoko ryo gushaka umukinnyi wataka, by'umwihariko nimero 9. Equipe ya APR Football Club ikaba yaragerageje amazina menshi bamwe bikagenda byanga. Murabyibuka neza ko equipe ya APR Football Club yagerageje umuvandimwe witwa Isaniare, yo akaba ari umunyamari, ejo bundi yerekeje muri equipe ya Midland yo muri Denmark. Yagerageje witwa Jacques Panthrudi, yaranubwa ari umuwinga, biza kurangira nawe uyu muwinga yerekeje muri Esperance Sportif de Tunis. APR Football Club rero yo iracyakomeje gushaka umwataka nimero 9, nkuko chairman yabivuze avuga ko mu banyamahanga APR Football Club isigaje kugura ari abakinnyi babiri, ukina ku 9 ndetse n'ukina ku 10 yarabonetse Raouf Memeri Dao, harabura Rutahizamu nimero 9 ugomba kwatakira equipe ya APR Football Club. Byumvikane ko hakiri kubura mu tuntu twinshi, hakiri kubura ibintu byinshi, hakiri kubura buri kintu cyose gishobora gukunda kugira ngo APR Football Club ibe yatangira vuba cyane. Ni mu gihe kandi kuwa kabiri amakuru rero yandi avuga ko uyu mutoza agomba kuba yageze mu Rwanda, Abderrahim Tarebo aje gutangira imyitozo, aho yasabye ubuyobozi bwa APR Football Club ko yatangira kare, ekipa akitangira kare, akayihereza amasomo yeretse agatangira gufata ibye byakoresha mu mutoza, akabyinjiza mu bakinnyi be hakiri kare, cyane ko equipe ya APR Football Club murabizi neza ko ifite Super Coupe ku itariki 2 z'ukwezi kwa 8, aho igomba gukina na equipe ya Rayon Sport. Bagomba gukina kubera ko APR Football Club yatwaye igikombe cy'amahoro itsinze equipe ya Rayon Sport ku mukino wa nyuma, ndetse inatwara igikombe cya championnat Rayon Sport ariyo iri kuyikurikira. Ibyo ngibyo rero bihereza equipe ya Rayon Sport tike yo gutwara Super Coupe. Urumva ko ni kimwe mu bintu navuga ko ashaka kandi bizaba ari byiza cyane kabisa. Abderrahim Tarebo na bagenzi bagomba kuba bageze mu Rwanda muri iki cyumweru tugiye gutangira cyo kuwa mbere. Vuba rwose APR Football Club irasubukura imyitozo, abakinnyi barerekanirwa hariya bazerekanwa, byanze bikunze bazerekanirwa ku Murindi. APR kwizihiza imyaka 32 imaze ishinzwe. Ubwo birumvikana ko ni kimwe mu bintu bizaba biryoshye, ni kimwe mu bintu bizaba birimo birasa neza cyane ku ruhande rwa APR Football Club muri rusange. So ku kijyanye rero na Rutahizamu wenda nkikomoje nkahita nyigarukaho neza cyane, equipe ya APR Football Club kano kanya amakuru yo mu Rwanda ndetse n'ibitangazamakuru bitandukanye bivugwa ko APR Football Club ariyo iyoboye
kurusi y'amakipe yifuza gusinyisha rutahizamu ukomeye cyane w'umunyegana Stephen Amankona. uyu mugabo akina ikipe ya Berikumu Chelsea amaze sezo ebyiri ariwe uba top scorer muri shampiyona ya Ghana. uyu mugabo rero Stephen Amankona ekipe ya Rayon Sport nayo yakozeho. Ekipe ya Rayon Sport yakozeho. Rayon Sport bayiciye amafaranga, amakuru avuga ko na n'ubu ngo bitaratanga igisubizo. Na n'ubu ntiratanga igisubizo. uyu mugabo rero Stephen Amankona afite amasezerano ya Berikumu Chelsea. Ikipe ya Berikumu Chelsea yaciye amafaranga angana n'ibihumbi 100 by'amadolari, ubwo ni hafi miliyoni 145 z'amafaranga y'u Rwanda. ubwo muri amafaranga akazavamo ibihumbi bigera kuri 65 bizahabwa umukinnyi ariwe Stephen Amankona kugira ngo yemere gusinyira ikipe ya APR Football Club. uyu mugabo rero Rayon Sport yakandiyeho biranga, bayibwiye igiciro cy'amafaranga akeneye kugira ngo uyu rutahizamu Stephen Amankona asinyishwe. Ebana Rayon Sport avuga iti mucire birarura. Rero yaravuze iti bitu bivuyemo ntago dusanzwe tugurira mu isoko bahaha gutya. Birangira ekipe ya Rayon Sport ibivuyemo, ubwo APR Football Club niyo iri muri kuruse, ndetse APR Football Club yo amakuru amaze kujya hanze nuko yamaze kumvikana n'uyu muvandimwe Stephen Amankona. APR Football Club gisigara gukora ari ukwishyura amafaranga yaciwe na ekipe ya Berikumu Chelsea hariya mu gihugu cya Ghana. ubwo birumvikana cyane ko ekipe ya APR Football Club n'ahantu hose yamaze kuba igerayo ishaka nimero 9 muzima, nimero 9 uryana. Nabikubwiye uyu mugabo ngo ni Stephen Amankona amaze sezo ebyiri zose ariwe uba top scorer muri shampiyona ya Ghana. birumvikana rero ko numwe mu bagabo bafite scoring meza neza cyane, scoring rate iri ku rwego rwo hejuru, ibitego 19. ubwo birumvikana uyu mugabo ukina ikipe ya Berikumu Chelsea ahangaha bakanatwereka ko ubu ngubu ni umukinnyi wa Shantiko. tuko kuri Wikipedia ntago iri updated cyane, ndakoresha transfer market. ari Wikipedia ebyiri zitandukanye. Akarikina ikipe ya Berikumu Chelsea ku 2023. ubwo navuga ko uyu mugabo kuri transfer market profile yigaragaza ko sezo ebyiri afite igiciro k'ibihumbi 170 by'amadolari. mu mikino 26 yakinnye muri shampiyona ya Ghana 2024 2025 yatsinze ibitego 15, ayibona amakarita 7 y'umuhondo. ntago ndi kubona ama assist ye vandimwe Stephen Amankona. ubwo birumvikana neza ko numwe muri ba rutahizamu bameze neza cyane hano ku mugabane wa Afrika. So ukuntu affaire zihagaze rero muri detail, ni umugabo maze mubona ko rwose ari umwe mu bagabo bazi ikintu bita gutsinda. Sezo ebyiri ziheruka 2023-2024 akinira ekipe ya Berikumu Chelsea. Sezo ya 2023-2024 yakinnye imikino 29 atsinda ibitego 19, mu gihe iyi sezo irangiye na 2024-2025 yatsinze ibitego 15. ubwo sezo yabanje yatsinze 2, indi sezo yatsinze ibitego 10. numwe mu bakinnyi rwose bameze neza cyane, ubona ko ikintu kijyanye n'izamu bacyumva. Shantiko tukayikina imikino 22 atsinda igitego kimwe na assist imwe, mu gihe ekipe ya Berikumu Chelsea amaze kwikinira imikino 124 akaba amaze gutsinda ibitego 56. akaba ari uko ibintu bihagaze kuri uyu muvandimwe witwa Stephen Amankona. muri shampiyona ya Ghana amaze gukina imikino 146 atsinda ibitego 57 ndetse na assist imwe yonyine. akaba afite
ubushobozi bwo gukina nk'umukinnyi uciye ku ruhande cyangwa se nka nimero 9, yewe akaba yakina nk'umukinnyi uciye ku ruhande rw'iburyo muri rusange witwa Stephen Amankona. Akaba ari uko ibintu bihagaze kuri uyu munyegana ubarizwa muri Golden Gate Group, akari agence ndetse akaba ari nayo ishinzwe kumushakira akaryo nk'umukinnyi. Ubwo birumvikana ko uyu Stephen Amankona very soon nagindutse mushobora kumubona muri equipe ya APR Football Club. Epi birumvikana rero ko ni kimwe mu bintu buri muntu wese ategereje kureba ko bishobora gushoboka. Buri muntu wese ategereje kureba ko equipe ya APR Football Club isinyisha uyu rutahizamu ukomeye cyane w'umunyegana, ndetse akaba n'umwe muri ba rutahizamu bari kwifuzwa n'amakipe yo kuri uyu mugabane wa Afrika turiho. Abantu benshi basigaye babona ko uyu nguyu ari we rutahizamu uri kugenda abizamo neza, mu gihe abo bandi Epi yari yifuje byanze barimo ba Celestine kwa n'abandi bose. Uyu nguyu witwa Stephen Amankona amakuru avuga ko yamaze kumvikana na equipe Nyamukandagira mu kibuga kikasa imitutu kuzayikinira umwaka utaha w'imikino. Ubwo rero muri iki kimwe tugiye kwinjiramo neza nibwo muri buze kubona umuripko uvuga kuri rutahizamu Stephen Amankona muri equipe ya APR Football Club, kugira ngo ibintu byose bizabe bimeze neza cyane. Ubwo rero no gutegereza ejo bundi equipe ya APR Football Club igatangaza rutahizamu ndetse ikanatangaza abakinnyi bashya murabizi abo yasinyishije bose. Ubwo ni nako kandi azamurikwa ibijyanye n'imishinga mishya ya equipe ya APR Football Club ndetse n'ibindi byose bitandukanye equipe igomba kugaragariza mu isabukuru yayo y'imyaka 32 izaba imaze ishinzwe. Ngira ngo logo yo mwamaze kwibona dusigaye tuyikoresha barayihinduye, ni logo nshyashya. Ubwo ibindi byo rwose no gutegereza tukareba ahazaza ha Epi n'ibindi byose bizaba biri gukurikira, kuko birumvikana ko ni APR Football Club irimo ibintu byinshi bizahinduka. Harimo ama projet ya stade tugomba kuganiraho rwose mu kiganiro gikurikira iki ngiki. Ubwo wenda birahita bikonfirma ikiganiro nigeze gukora mu mwaka washize babwira ko iyo projet hari abantu benshi mukanuka mukambwira ibiki byose, mbabwira ibya projet nshya irimo complex ya APR Football Club ishobora kubaka ari Shyorongi. Icyo gihe narabivuze abantu benshi barantuka bagira gute, ariko ubwo ndaje ndagaruka kuri iyo projet. Ikindi mu biganiro biza gutaha turagaruka ku bijyanye n'imishinga nabwo nagarutseho ya APR Football Club mu kuyitegura ndetse no mu gukora ibishoboka byose kugira ngo bakore APR Football Club iremereye, APR Football Club ikomeye. Ariko at least kano kanya ndashima Imana ko bimwe mu byo navuze biri kugenda bisohora, birimo na projet stade nagarutseho. Ibyo navuze byose biri kugenda bisohora ndetse biri kugenda bijya no ku murongo. Ngo ndizera ko nta muntu tuzongera kujya impaka, nta muntu tuzongera kuburana ku bintu bimwe na bimwe antiri ibintu bitararangira, cyangwa se antiri we utarapfa, cyangwa se antiri ntarapfa. Ntitukavuge ko hari ibintu bitazegera bibaho kandi kuko bizabaho, you know. So ubwo reka dutegereze twe turebe uko bizagenda ibintu byose ndetse turebe umurongo buri kintu cyose kiriho. Ubwo muri equipe ya APR Football Club urebye ni ibyo ngibyo kuri rutahizamu Stephen Amankona. Ibindi ni imishini niyo ceremony iri gutegurwa ejo bundi. Abantu bari kuza asi ni 28 ku itariki enye. So uraba ntabizi neza ra ceremony yo kwizihiza imyaka 32 APR maze ishinzwe, ndabizi neza ko izaba ku itariki enye. Itariki enye rwose ndabizi neza ko ari bwizaba. Bereye ku murindi w'intwari ari mu karere ka Gicumbi nibwo uyu munsi uteganyijwe. Ubwo birumvikana neza ko abantu twese abakunzi ba APR Football Club musabwa kwitabira uyu munsi. Jobundi babigarutseho ni 10,000 birimo t-shirt no kwiyakira, 23,000 arimo Lacoste no kwiyakira, 55,000 arimo ishati no kwiyakira. Ngo byanze bikunze uko byumvikana uzajya mu 10 katubare nk'abantu bari muri stade mu 10 nta hadatwikiriye, 23 nta hatwikiriye. Ubwo ni muri VIP, mu gihe muri 55 muri VIP.
I think ibintu birimo biranumvikana bina clear and clean. So igihari rero ubwo nubwo nukuvuga ngo ku itariki 4 nibwo iki gikorwa giteganyijwe ubundi cyo kwizihiza isabukuru y'imyaka 32 April maze ishinzwe ari naho hezerekererwa abo ba rutahizamu. So mukomeze mugire ibihe byiza, tuzegura amandi makuru yacu ataturebera byinshi bitandukanye n'andi makuru agezweho. Nitwa Janvier Mukama, Imana ikomeze barinde ndetse ibahe amafaranga n'ibindi byose. Tuzegura amandi makuru yacu ataha turebera hamwe ibyo byose n'ibindi bigiye bitandukanye.